Video afiama la mi Djagba ya follow video anue alebe ya kpo susu ya ketami le video omda akedongo ha akpene Ewenyigba TV ha eni anyigba kpo mi le lafia plot ya kpo mi le lafia ntole si mebe ntone mele fio ntole si pa azo ha afia nye Nsawamm achim sat Nsawamm tane mi akpo ya be plot ya kpo mi lafia ela be 6 acres square ni plot ya lafia eni ajonye be afia kata o develop around couple na egbe ya kpo mi lafia lo plot ya lafia ko akan toa na woglombe imejrago udasile anyigba gan ya un lafia be ipevioa o wana chichige ipevio wana ni ogaba to ho kaka fia le duma tani ajonye be to ko bubu afia nye Djankrom o yona fia be Djankrom eta afia bubu cho Oparikrom o pono avu yomo la yin no gede anyigba la si hon fia mo anyigba din ro ko wonu atu po pito to kesno no anyigba na no fia ko ame akenye ntola fia azin pibe emele na ka ogere ejio ko o chonku mesesembe ya ho anyigba la le esi ta okle ko ile court alo von drop be alebe watia ho anyigba la le esi na watemu ajira lebe ame okele na oga o na nere eji alo what develop afia kana ne manyo ko dodo we ma yo o kan gba papa do yin apa ko mi le afia nye monto me road yin ya ayin gba papa tare yin ya yin ko mi le e papa tare yin ya ta oleji ko kle ko ile bon drop kran yin to mele na ka wom cho enwu ba ya da fara ko le mako manu kam kran ozinke no ko le ko zinpi mena na ka omo ta feel alla 50-50 alla 50-50 ba wata onka hoho ya wata ya ho la esi ya ho koi ta fima pomile agbado ma pomile afima yen to e pata pe ma yen to gbamo le yen to le gbamo udasila anyigba fia enya le court me nya na ka o mota so vonu ya ke wa drop wa alebe no nye be cholo ya ha me vli pero pe ha efia be nya ta gbo be okwe ho alo hoga alo aga troga zu to unless o drop vonu aka no nyo abe anyigba na no afia anyigba gan na no duma otutu kopo hlen ko ogbere anyigba imana na ko gelejo aso nde ka oga no America anyigba tola nde ka oga no onye be na nye nyonu kwa babo aga aka tepasue are no onye be wa klo fefe ka olebe nyonu klanchu na wo na fefe ma nyawunu alo owe kwa ka tepe via de no nyonu ta ka tepe so ada na nyon de ka vado si ke nye be ga klo fe ma fayi aka amagba ga troga ho ene o ga pon ovu dun ko onga ga tro ho anyigba via ka o kan na nyonu ta akon mata afia kata afia o tudu akopo hlen aka afia ko legbema onye plot lolo pan la fia abe 6 acres square alolunto 1 acre krama nye nu vi onyo na ba glo 2 acre aba ile
who va dasere si se kesa manye movie onye kran aso a fi anto a no gble alo Ewenyigba jiran le to ya goji o jiran ma ba 400 million amo jiran 200 and something million yeah we akọ Ewenyigba jiran le area ta si se kesa no nye ba oti jira plot manye si se kesa lo be 1 acre kran nye ga agbomolo one plot one plot any we akajira mo la mo da jira 450 million 400 million and no more jira me ma ye ya ti keep e card 6 am adan makona na ka omo be view if you kran ha the kama va dora fia the kama domo da bo ala po ta to afimo 200 ma ni ma je le gbama ala gbamo la le mi akwe a amara ka manya nu ya afudam bre o ye ntodo ne ne amara ka manya o ta ha ma amara ka mata anya na ka gbokocho en akama goji ngo ta anya akomiele ta fi Ewenyigba kran no va tro zu sika ba manya vi o Ewenyigba va si kom ala gbegbe awu yevo be goat eva si kom awu sika kran le hihama ko nye ba Ewenyigba ya na no fia ni na mi ko ya fia efumoji ma la fima efumoji ma na mi akwa otudu avu kopo hlan fia otudu akopo hlan kafi afia la le egbema ye Ewenyigba to amana na ka wom chu enwu afia nye Djankrom le Nsawamm Nsawamm zo antokra ha vawo nyame o ke va afia anto menye vion vawo kula usa to nyame o ke va tudu ya la fia edu tonton to alo Ewenyigba tonton ha de ka ko we azo amara no be bia Ewenyigba ke mawo ka fi va jimi amagboto ko dara Ewenyigba ha dia ya magboto ho ga be nye nton a aka ma be bia ko nya maro be bia he ke mi akọ demo jakalo akonye anya nu ko nya kwe ya ma de be bia enya efafa ha ele manenema ba Ewenyigba ma wewe aka nu sia nu ke la Ewenyigba ya jia ntole esi na ntoma le si o aka gidigidi alo mason e ko anya mi anojojo esi ayi nta yin akpom yele afi anya Djankrom ta Ewenyigba TV yele nyajojo kata den call nyafiam le du kobli bola kata ma ta fi sa fi kemi le video akpoma Ewenyigba TV ye nyajojo kata ko avam emi popom